Benvenuti a Roma. Lolo, kemm teżaġel. Tal-bliħ. Ejja, do the honors. Ciao ragazzi, ciao Ian Buckle, ciao Ruth Buckle, għax daw rridu jidru, għax Daniel Strap ma jridx jidher. Benvenuti a Roma, qegħdin Ruma, mixin, ma nafx ħanna l-update l-għanati, imma ġejna Ruma niltaqgħu mal-ġenituri ta' Daniel biex niċċelebraw il-birthday tagħhom. Ruth kellha l-birthday nhar it-tnejn u jien għandu l-birthday nhar l-erba'. Tamorru niklu għax għandna l-ġuħ bħalissa xi l-ħamsa, ħana l-ħamsa bħalissa. Le, ċekja jgħu l-maps dritt, l-tnejt insomma ħammorru nitu għaranċina, għax għanna daqxaj ġuħbu għanna biex niklu, so biex nitrejqu naqna. U jekk ma tħobbux tarawna niklu, dan mux il-vlog għalikom, għaliex ħaniklu ħafna ma dal-erbatim. Ħaniprofa ma nqazziziex għax l-ħar darba li ġejna Ruma, ħassejtni bloated il-ħin kollu u mux feeling sabiħ. So, ħanduq ma nqazziziex. Danu, nitlu. Jina ġibt pistacchio e mozzarella. Niklu għajja ħanimxu. Nimxu, ħanimxu mera. Għandu uwa. Ġibtek. Ha, duqa, vera tajba tijaj. Lolo, kemm teżaġel. Kaparsi biċċar, kaparsi biċċar. Ġmiel. Kienu ikbar mill-li jatibjuħu, mill-flessa Malta. Xi ġmiel. Nerġa' ngħid imma. Kiko Pedro u Paul. Ten on ten. Għandi l-Daniel imma minflok m'hemmx tagħmel. Wow. Photo session number 1. No. Ana għafej ġibtek hi. Din naħseb dik il-pjazza il-kbira fej tiftakar konna waqafna ħdu ritratti meta ġejna. Ux. Eżatt. By the way, di mhux l-ewwel darba li ġejna Ruma. Daniel konna ġejna Ruma għall-lucky birthday tiegħi 2022. Kemm hemm sabiħ. Tar-ritratti hemm misu. Kemm hawn paċi fil-biċċa. Turns out li vera. Foro della pace. U x-xerjaw. Ma daw probabli jkunu meta kienu mibnijin. Kienu street level ukoll. Underground. Da, eżatt, probabli kien kollox moti, mbagħad inkixefu.
Jkollu l-ġobor, pecorino. لا طيب كان يساوي البطارية شوي طيب جوا ما شبابش. لا تتفلش دينر has been had. دانيال ما impressjonax قال Il-matriċċana ta' nannu ħafna tiegħek ta' ixtieq. اوكي لما تريتشانا ta' nannu bakil ta' Willy. Jiena ġobni, jiena personalment il-kaċċa pepe vera rajtu tajjeb. Il-ġobon vera kien maħlu l-sew. Li kienna preferija, l-ta' missi. Da ħajarah. Issa msamma għedni ħdej il-Pantheon again, għax da kien ħdej il-Pantheon il-restaurant u samor nieħdu tiramisu minn wieħed jismu Two Sizes li aħna meta ġejna Ruma konna ħadna minn Pompi u Pompi vera kien tajjeb imma sibt dan suggested fuq Google u żammejtu fil-lista ta' Google Maps u mbagħad jien qal li wkoll issuġġerixxa fuq ix-xogħol tiegħu li qal li vera tajjeb so meant to be naħseb mmorru nduq. Imma ngħaddu miħdej tal-ġilati jidhru tajbine u venki u dik għal nonno ma nafx kien jisimha u dak Luciano kien liħor li kien jidher tajjeb tal-ġilat. Grazie! Faniklu! Oġbitek? Il-tazzali ma naħsibx. Oġbitek? X'inhu l-verdet? Taħjar minn Pompi? Tajbu ħafna. Issa nieħdu Pompi u nqabluhom. Il-verdet tiegħu għax da jgħidu li best tiramisu in town. Fl-opinjoni tiegħi naħseb issib aħjar. Speċjalment forsi minn ir-restorant. Darbohra nippruvaw minn ir-restorant u naraw u nqabluhom ma' Pompi wkoll. Imma ma nafx kemm il-tiramisu ħanieħdu. So manke mara qed jagħmlu l-construction ukoll. Kostra kullu kif darhom daw. Hija. Bil-helikopters. Ir-raġel ġaruma. Tiftakar u semgħuna nitkellmu bil-Malti u ġew jiġu warajna. Malta ħobża u sardini. Le, dik li qed tgħid Pjazza di Spanja konna. Jistajtu. Daw xogħol turi strepsa wara r-ristorant. Tucci. Vera? Asponna. Ara naqa fej ġibtkom ta. Ara naqa fej ġibtkom. Buongiorno. Illum ħamor il-Vatikan bħalissa kważi d-disa ħamor naqbdu metro għal-emmek u I'm craving a maritozzo, irridu mmorru nħdu l-maritozzi dal-ħodu jew wara sa naraw imma naħseb mmorru fil-ħodu. Il-hotel, oh my god, kemm mistorbjuża, irridan jinqomna f'nofs tal-lejl bil-ħsejjes li kien hemm insomma. M'hemmx soundproofing at all. Ix-xemx u suppost ħatitla xi 16 degrees illum. Hija dritt. ħafna storbju ġen, emma. Naħseb mhux għamlu tuża l-kamera da. Wasanna fil-Vatikan għawet il-mużewijiet, għanna l-audio guide, nibdew nduru vereċtata. Jiena, forsi unpopular opinion, kont nħobb ħafna s-sok fis-sixth form. U għal-min kien san Luigi bħali tafu li kellna għallima tal-bliħ, one and only Pellicano. So vera, looking forward biex nara l-arti kollha tar-Rinaxximent speċjalment. Li talimna fuqa f-sixth form, għax l-għor darba tiegħu. So I'm super excited. Għaw xeba nies, ġifieri. U ma daħlu nix qabel. Li, alright. Lallu xqadu daħli. Headphones li ma tagħmlux. Xi ġimielek. Ngħadlok ritrat bħal dat-tifel.
ħanisraq iċ-ċajta ta' Daniel. Karizma u vintage ta' żmienu mara. Oh my god. Oh mommy. X'na ma najjerx x'qed ngħid ħażin hija ħasra. Okay, so smajt l-audio. Di actually hija mommy ta' mara. Kella xara aħmar. Żomm għandikom. Kella xara aħmar misbuħ bil-ħena apparently. U moħħa għalawla minn għajnejha u mlewa bil-klott. Ma nafx kif taraw. Insomma, apparently kienu jħorġulhom l-organi kollha u jitfawhom f'dal jars, żomm. F'daw il-jars jgħidulhom canopy jars. Weird, eh? Dak ma li rajta ħatqata mill-bota. Ratani. Għaddaħ kedi għaxbitni. Għawja nishtru għaddaħ. Dek xina għall-appartament insomma mux id-dar. Letter and legal documents. Mbagħad il-konvenji da żmien 16 paġna. Imma dik kienet tkun din naħseb kienet tkun ikbar le. Dax isa. Sale of a rural estate. Immaġna tirċivi sanction letter hekk fil-posta. Ċuħ rebla. Ah, bitch. Għaxħa kizmi ma kallomx selfies. Da kien jivlogja. Mela kien jivlogja. Kellu YouTube channel, subscribe. Ma daw kunu blajdex, kunu kisru. Le, mux kolla. Il-bass, le, il-bass apposta kienu jkubru. Ġabuk, Daniel. Ġabuk. Tal-bliħ. Literalment. Wow. Daw il-kmamar ta' Raffaello. Madof kellu 25 meta bdija tagħdi. Jew meta ġiruma l-nas. X'ġmiel. Basikament, dorna l-Vatikan, saħriġna fil-ġardini, morna Sistine Chapel. Oh my god, kemm jiddispjaċini li ma ġejniex hawn. Żomm, meta kont qed nistudja s-sok, u meta actually kont qed nitgħallem fuq Michelangelo, Raffaello. Vera nixtieq li ġejt hawn meta kelli 17 jew 18, kont għadni kif nistudja dawn. Baxxi naqra żek nżarra moħħok. Mhux hekk. Ġejna fil- Fuq l-ispalla, Palma jagħmlu l-istatu. Vera. Il-carriages tal-papid daw, insomma, din fil-biċċa. Su familjari dal-papa. Dawk jażlu mill-ismiet minn selected names ta' Ma mhux kollox qed sandi. Immaġina, Dinegel, Papa Dinegel. Daniel doing the honors. Kemm idri tajbin. Ħobża vera tajba. Tajba. Ġibna mill-pollo, hija għal-pollo ragu u di lingua verde u di suppli.
نقولكم هذا أنا اسمه السفلي. فين طيبة دي تشيز بول طيبة التشيكن عليها التشيكن اللي oh my god 100% recommend insomma top il-full طيبو jina li jatjeb ta' chicken Hello update kemm hawn daħalin. L-update hu li ġejna hawnhekk ninħasslu u nistilmu ftit u ħerġin irġajna ħamorru Trastevere u issa. Morru Trastevere għal dinner. Il-Vatikan dorniħ taqna ħażin to be honest u jiġu daqsxejn ħsibijiet ta' l-knisja kemm għandha rikkezzi u mbagħad fuq barra ħafna nies jittalbu. Yes, at the same time it's nice li tara dik l-istorja kollha preservata x'imkien. Imma sama ninżlu. Morru Trastevere rridu naqbdu bass. Mela konna super lucky kombinazzjoni kelli ħafna ristorant sejf Trastevere u tsardajna tonnarello kien black Q. Insomma, eżatt ma li bdejna nkifju aħna ta' kemm kien hawn nies u ħanieħdu carbonara u naħseb pizza carbonara żgur x'li nagħmlu carbonara. Marġina pizza jew pizza. Jiena my options għal pizza jew fungi il-mod inkella raj salsiccia patate minti qed ma tbitekx. ġobni, ma mhux il-favorite. Ġibux Ejja, do the honors. Capricciosa u patata e salsiccia. Mela darba da. Konna din l-Olanda. Ġo restaurant live. U kien hemm koppja Amerikana da. U morna ġo Italian restaurant. Amsterdam kollha. Live. U hija x'imkien. U nisqed qed nissemma daw x'għajod naw. Ġew l-ikel u ġab pizza għalija u x'għal. Aġin ġab aġin. U għajjat il-wejta, għallu wejta. Għallu we have ranch sauce. Yeah, can I please have some ranch or sauce? Aġin da. U għallu u tajru. Ma da, mbagħad irrealizzaw għalli ma tkunx proper Italian. Tafx il-guanciale. Għaw xie gwanċara. Ma ħarqux naqqa crispy. Mhuwiex crispy daqshekk. Bonġu, illum is-sibt. Bħalissa mexina l-Villa Borghese. Dritt, eżatt. Ġo l-ġnier, ma minn wara. Mux xarta ma ġin kbir ta' sawanna fejn imxu. Insomma, tassa. Mux għanduru bil-karozzi. Le, mux bat meta nsibu xi wieħed. Ma dak il-naħal oħra fil-bidu. Xed nitħajru morru b'dawk jisom roti ta' erba. Taf li nagħmluhom darba ma tiju Sandro. Il-pjan tal-lum huwa li noqogħdu Villa Borghese issa fil-għodu u nofsinhar immorru Testaccio Market biex induqu ikel differenti
fil-menju naħseb għandna pizza l-taljo, xem xi wieħed tajjeb ħafna pizza l-taljo. U ma nafx jgħidulhom jisom ċabatta bimlija, imma ħanut jismu Mardi Evvaj, minn għalija Mardi Evvaj jismu. Imbagħad fil-għaxija ma nafx. Fil-għaxija nirġgħu morru ċentru, jew lej Monti ma nafx sa naraw. Ma another nice blue day u temperatura komda wkoll. Ma ġejtux hawnhekk kontu? La. Aħjar tara naqbej aħna sejrin għax inti l-steering bidejk. هذا الكلب. ايوه اسبوع خلاص. لا اسبوع دين ما عادوا. في جاي نو دايم بيت. لا ما عندو مرج يمكن جديد هو. مين نقدر هذا؟ ده مش ده هو. قد نهار مرة يا تهرقوني سكم يصير متى كان يجي اسمعني قد نعملوا التست على الريفة ونحسب مش هتهدي لا اتوهلوا فيا ليه تنزلوا في الناس ما ادري انتم سسة دي جابة ولاد شي 4 من الناس استنى للسوري مبكل فلا درايفر ارى الناس ارى الناس انت مرة يعمل الاول ريتريبيوشن مش هيك كيف تعمل يعملوا لك يايتو تربو مود هي حتى الفورمولا 1 الاول تجي بشي بالدي ار اس ايوه مرة يا اخي الدي ار اس دي ار اس هري ديسكورس ايوه انت شخص لي لك قبل شغلي ما يتفيرها بوقت السكوس يا دي ما كنا متري كلها سكوس ايش بدنا نعمل البتشا في ما كان شمس سكوسي كنا من نيسو الدرايفر اسمع الموتور يتشعلوا اسمع يا سو باس السيرين بيستا ما انت تعرف انت يبدا الموتور انا ما شاء الله هي عنده فوق اليمين عشان نزلة نزلنا على البريك عشان فيو بوينت فيها سيا بازة بالروطة وشري اللوكيشن بحالissa Pjazza di Spagna u ma tistax ma tiġi xaw ma tuħux tiramisu minn Pompi u issa li doqnijom it-tnejn li huma Tusajzis qabel id-darb ma konniex doqnijom. Nista' ngħid li ta' Pompi tjeb. Ta' Tusajzis kien wis ħelu ma kellux toma daqshekk ta' kafe u ma' Pompi creamy. Cheers. Dawn huma l-Spanish Steps. Quick introduction għal-ġurnata tal-lum. Bħalissa 28 u rrit ninżel breakfast għax bqajta u jiena biex nlesti. Num il-ħadd li tiġi it-tielet ġurnata /4 imma third full day u ħaninżel breakfast ma ngħidx irridu nitilqu għal termini 20 minuta oħra. Però il-pjan tal-ġurnata hu li ħaniltaqgħu mal-kuġina ta' Mr. Daniel li tiqgħod Ruma u ħatagħmel ġurnata iddawwarna barra iċ-ċentru ta' Ruma, so ħanaraw xi affarijiet li huma outside of the tourist attractions. Għandna ġurnata sħiħa, probably niġu hawnhekk wara nofsinhar xi l-5 jew xi l-4 u jaf niġu nbidlu nerġgħu noħorġu. Tlaqna għal kolazzjoni. Is-sajf liħor jew of an extinct volcano fuq pedal boat. Xi ġmiel.
qed nifilmja bil-mobile għax il-kamera da fil-basket li għat għandeni. Ġejna Nemi, ġabitna Marija, vera u sabiħ. Ija. Nfu fej? Ija, ma mux minna u rridu nitilaw? Laqna. Xeba xemx, daqqa nħos isħana, daqqa tiġisa naqqa riħ. Nħos il-bort. Kemm hu ħelu għaw. Kemm jiena grata għal Marija jaħasra. Għadet is-suq naw. Wow. Bonġu last day palissa l-11 nofs għodna kif tħalna San Luigi Day Franċezi. U l-lum daqxej xita, so għed nidħlu nħorġu minn postijiet. Mor naqbdu il-bassa u l-coach b'somma l-airport ma' nofsenar xi tlieta. So jisu baqalna 4 sigħat oħra nduru. Għamu Mr. Daniel tal-qudġa, u dal-għodu wassalnihom termini. U ħana ġejna nduru, bħalissa mixin biex imorru nħidu cappuccino. So dak l-pjan u wara ma nafx. Se naraw. Jisna dorna kull imkien u ma nafux fejn ħanqabdu mmorru. Pantheon. Ġejna post jismu Mami u ġibna caprese. Għawizin pizza taljo u ġibna suppli u żewġ arancini u għada cacio u għada carbonara u naħseb ħajkunu top dawn arancini ma għara xari. Ix-xita waqfet nara tubife u għaddejna naħin morna sa Zara u kiko għaxtrajt maskara u bronzer xkalli bżon nixtrijom kont fuq din duqa. Li għacċessa. Mux jintet La, assaggi. Inti li preferi? Sejn preferi il-corner, Kent armeċ. Mela, carbonara, cacio e pepe. Ħana qasamhom, ok? Nagħmlu il-cheese full. Oh my god. Cacio e pepe. Stop. Ma stax sentom 50-50. Don't worry. Cheers.
Tajba ma għandix tomato carbonara. Le, għandha tuħma mela. Għandu s-subdija. Mjallu kum tajba. In my opinion, itjab mill-li ħadna f'kapuzzino. Misdi. Oh my god. Di li tijab waħda. Di għanda ħafna iktar tomat ma' ċokolata mill-oħra. Għaw, iżim il-carbonara. No expression. Yeah. Di my least favorite. Vera. Għandix kumma insomma, craving satisfied għaxin noħlom bis-supli u bl-arancini. Fl-aħħar, doqnijom. Would recommend, għawnek għedin mami.